Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marituyag, itaypay ang nakatugaw ka di tasango ti Tersina. Diyla kalsada ti turong dagiti matam, akasla dapat padaanam. Urayag no sumangpet ni badung ko, Maray. Ay, huwag nga agpaysoan niya, Maray. Apay adi pay la sumangpet ni badung mo. Nabayag itinapanan na nagtrabahuan. Insukat na kansamot taon. Ha? Ay sana, Maray. Hindi kang sawi ti kasta. Aguray ka. Aw-awagan na kakadimot laang iti cellphone. Ay, saan nga ron, Maray? Kanjak makontak ti cellphone na. O makita, ay insukat na ka. Ay, sana, Maray. Hindi kang sawi ti kasta. Patpatuludan na kakadinibadong mo iti kwarta. Saan, Maray? O makita, ay insukat na ka. Ay, sana, Maray. Hindi kang sawi ti kasta. Amang ano insukat na kan iti ububeng, Maray. Ay, badong ko ay. Agawis ka ka din na. Ay, kailiw ka unayan. Ay, badong ka. Kapitan, tulungan dakman. Kaya't ko makontak ni badong ka. Awagam Saan ko makontak ti cellphone na? Apay, mano abulan, ti kaawad May sa abulan, Kapitan. Kuna na ama pa nagtrabaho iti Pangasinan. Nga maging gaita, di mo tan sumangpad. Mga no sumangpatan na dyan, Maray. Urayang laan. Kailiw ko nga minan, Kapitan. Uy! Kaslay patay ka, no jak makita ni badong ka. Si Kaki, di man. Urayang laan nga gaway. Amangan kit di pa, no adan iti dalan na. Ay, Kapitan, kaya't ko ako yung gandak ko tamapan ko ipa-public service iti radyaw, bareng agdeng-dengag, wano saan ijay tibay. Urayam kadilaing. Sumangpatan na jay. Ngam, Kapitan. Kita ni Badan. May sabulan naman, asaan anagaw-away. Kaputan na pan ijay Baguio City. Di nakto pa inaw-awagan iti silpon. Ang sa anak mo't ngagdanan. Naragsak tupay. Ha? Jak pa'y makontak ti silpon na. Ngam awan ti pagdanagak. Isuan nakaragragsakak. Ngam, Kapitan. Ay na awan ti nasaya at mapasamakan ka. Lukas ka ka. Basta urayam lakta ka din ni Paribada. Badang, nagawit ka na. Payalin ni patnakmutan. Nagawid ka na. Nay, nanatuyang. Napingad kayo dito igit ti kalsada na katugaw katrabiin. Sa nabalay, tandamot street light waraw. Napingad tugtugaw kayo dito igit ti kalsada. Rurayak ni Badungkaw. Bareng adan no madamdama. Ay, agawid kayaw. Urayan nyo langan iti balayaw. Ang mga nuad na lumabas ang nabartak di tao, kat bagbabartakan na ka. Urayak dito ikwaraw. Rabiin na. Agawid kayaw. Nay, si Kamat Marituyang, mangri ke pakkumantarabieng. Marikwanang, pautangan nakman iti biskway. Uray may salaang tamabisinak. Anya? Alan amaray, mabisinak nga minon. Apay nga minadi ka agawid nga agluto iti kanan. Awan nga ruden bagas ka umaray. Awan pa'y masida ijay balay. Tanay, saan moten nga gawawid ni Badungkaw. Kandinak pa'y ipawitan iti igatang ko iti kanal. Kat anya nga ruti aramidam. No awan manamnamam kan ni Badungmaw. Ay, jak ngamin makatrabaho, Maray. Tapampanunutag ni Badungkaw. Kat kasano ka nga rod amangan, no kasta? Asino nga rod ita, timang pakankan ka? Da kami akakarubam, ay agbain ka mo't Imbag kumaan, no masakit ka taisaw, ngam saan mo't nga raod?
Ay, ikwa, maray. Ultimo, biskwit amay salang katutangan pay. Ha, O, kasano, no saan ka pautangan? may salaang, maray. Pautangan ako na. Ay, marituyang. Ngam alas, sige, pautangan ka man langan. Mabisinak nga men itiin na po'y, maray. Ala, mabit lang tainak mga laitiin na po'y kansidaan, tamangan ka. Ay, agyaman ak, maray. Kasyan ka ita, gapot mabisin ka. Ngam umunakan mao di daytan, apanang pakan ko kan ka iti libre. Maray. Kaili mo laang ni badong mo? Ngam kasla ipatay mo matan? Halan, maray. Ingkan mga laitiin na po'y kansidaan. Tatalaga amabisinak kaun. Naimbag nga agsapam kwaraw. Aw, apay nga da kayaw na natuyang. Anya ti bagayaw. Umayak man makikape kwaraw. Ha? Ta ultimo kape kat awanan ije balay. Awan amin nun. Anya? Nayuna mon iti tinapay no adda. Tamabisin akaw. Naa. Alan akwaraw. Kasyan nak. Tawan igatang ko iti kanag. Kano nga minasumangpet ni Tata Badong aya? Jak nga ro damaw. Jak pa yun makatrabaho gapo iti panang pampanunot ko kenkwana. Mala, mabit lang tang nakmangala iti kapi kan tinapay. Ayag yaman na, kwarog. Ayag yaman na. Ay, badong ko, aya. Ano nga minasumangpet ka? Tapno sa anak ko nga agbisay. Ay na, nabsugak kwaraw. Agyamanak Ay, grabe. Inibus mo ti may sa supot alop bride. Agasang may daytakin nan mau. Mabisinak nga main. Agasang may ti talo ata sa akin na peng. So apay nagado ti gatas na. Mangirarit ka may. Mabisinak nga main. Agraman ti nangina palaman. Inibus mau. Ay na, nabsugak kwaraw. Ha? Ay, maudin dayta pa ng pakapikkan ka. Mangirarit ka. Ay na, marituyang, maditi kasta langam dito'y sango ti tersinak. Ipay na ti malas. No apay nga da ka manandita nga aglidliday. Maray. Nakatapaya ka dito istor ka, Sakit makasangsangit ka. Ay, maditi kasta. Kwa maray. Jak kayat adito ti pagistambayam no kasta ti langam. Malas. Kaslag minatay ka no kasta ti langam. Kwang amen, maray. Ay, pumanaw ka ditoy no kasta ti langam. Ay, jak kayat ti kasta, maray. Kasanumat nga men, maray. Kat di nakpay pauitan ni badong ko iti igatang ko iti kanag. Agbisina kaun, maray. Kat anya nga roter aramida, ding ka banggad. Awan ka di panunot mo. Anya ti maganap mo no day tala agtog-tugaw nga aglulwa ti araramidam. Ay, kwa maray. Mala, mapan kakit di tayan ni Violet agtrabaho ka. Tapno di ka agbisain. Ay na, nanatuyang. Tulungan nakpailang agkupinwan. Madamdaman tao ngaglabata. Wan Violet. Ay aguray ka nana. Masakit ka kaday? Ay agawid ka lang nga. Saan, Violet? Ay, kahiliw ko nga binibadunggaw. Agasam tabay sa bulan na sana nagawaway. Ay, no kasta? Agtrabaho ka Sana kastang agsangsangit ka. Agsansanoong ka. Ay, awan na saya at pagpanagan no kasta, nana. Violet. Agtrabaho ka kitay. Tapno ada igatang mo, iti ka na. Aw, aday ta, Violet. Nakupin ka ang dagiti nakasta. Ay, nasaya at anana. Ngay, saan ka maten analiday? Apay ngay. Kahit ko namit adya kun aglidliday, ta sumangpet-met lang ni badungkaw. Isuan na amiris ko apod nuti ko na. Ewan nasaya at mo, nana. Kaan laglagi pagdagiti nararagsak nga aldaw mikin ni badungkaw. Daytay naka-holding hands kamay ngagpaspasyar ijay parkay.
Ti panangan may ije restaurant. Kat sob-sobuan nakpay. Mayat nana. Mayat dayta. Tapno saan kan ngagliday. Sige, nana. Lagi pumpay dagiti daduma nararagsak ngal daw yaw. Hey, one violet. Yan. Umay kalata dito'y laundry shop ko tatulungan nak. Tapno, agswildo ka. Tapno, aday gatang mo iti kanam. One violet. Kastang agpaisaw taramida. Kasta, timayat, maray. Manggad ka. Tapno aday gatang mo iti kanam. Kandi kan aglidliday, ta sumangpot lang ni Badong Mau. One maray. Kasi ita, adaswil daw. Iso agumatang ak iti bagas kan sidaag. Agraman kapay kan tinapay. Hun mabit laang tayalaan ka. Ay, may mayat gayam ti kastaw. Ti iliw-liwag ko laang ang ti iliw ko kinibadong kaw. Ngam ti aglidlidayak nga agur-uray lang takun kwa na. Katun mat. Maray, natural ti agliday. Ngam di namot kayat asawan anak katugaw kalatan iti agmalmalam amang uray kan kwa na nga uray di kapayan mangan. Wen nga rod maray. Sakat di kapay manggad. Kasano nga rod nga da igatang mo iti kanam no kasta. Iso nga ita. Agtrab-trabaho account ijay laundry shop ni Violet. Nasaya at launay, maray. Kasta ti kayat ko. Tano adda kala di tasango ti tersinak nga aglidliday. Nga agtugtugaw iti agmalmalam ay ka talaga nga awan na saya at apagbadaga. Nay, kapitan, papanam ngay? Inakman sabten ni ba ng iji ilay? No kasta, sumangpeten ni Maribanang. Oo, iso nga inaksabtan. Imbag man ta simbang putang. Ngam ni Badong kaw, katawan pa'y lang. Kat sumangpat tulad ta. Kano nga ta, kapitan? Na. Di nakmut ngamin kayat at tulungan. Tamapan ko kumaipa-public service. No kayat mo ang makita ni Pari ba daw? Surutan, iti napanan na. Sa dino ka din tinapanan na. Ijay kano Pangasinan, kapitan. Adda trabaho da ijay. Di ka surutan. Diyak amaw no sa dino ijay Pangasinan ti pangsurutak kun kwa na, kapitan. Iso nga urayag latan Oo Kit nasaya at mat, tasan kan nga aglidliday, marito yan. Wan, kapitan, saanan at talaga. Nasaya at dito. Ala. Indakaw, tanay. Agurayak pa iti tricycle, paglugan ha. Ay, adagaya mo ni Maribanang. Un nga rod maray, mapansabtan ni kapitan. Ay, imbag pa'y ni kapitan, tadan ni bakit na. Siyak nga'y, awan pa'y ni Badong ka. Ay, nalipat ang naksamatan ni Badong ka. Di ka ngamin agsao iti kasta Negatibo mo't ngamin ti panunod mo. Kasano mga main, kat kailiw ko na talaga ni Badong ka. Si kakit di matabakbakutan. Tunggal umadayo ni Badong mo, kastalatan ti jarmaw. O anya ti gatangam ayatayin kan. Tadyak kayat nga adag sangit abakat dito istor ko. Alas dayta. Maray. Ay, gumatang ang iti-itlog kasi daag, maray. Ewan, mabitlag ta ikan ka, tapumanaw kan. Oh, kasano ka ngayon makatrabaho, nana? Lukas tamo ti jar mo, agkakapsot ka mat. Bay anak lang, Violet. Sana balay tagtrab-trabaho akbay. Anyang agtrab-trabaho? Nakatugaw ka mat. Kas ka lama sakit. Kailiw ko nga men ni Badong ka. Kunak mano na kailiw-liwag ka, nana. Saan pa'y mo't gayam? Jakmat malapdan tirik na aglidayak may. Kayat ko ti ang sangay. Anya? Ay, Badong po aya. Payalinipat nakmatan. Impigsanan kang sangit. Ay, nanatuyang, agawid kan. Sayang lang, di sweldo kan ka, no kasta ti panagtrabaho.
Ha? Malugi akon ka na na. Isong agawid ka man lang, ha? Kapitan, adda ka din ni Mariba ng dita balayaw. Ay, rimwar ni Banang itay agsapa maray. Ada kasi narak na agagayim na. Adda ka di pasalubong na kanya. Awan ba't? Ay, Kapitan, mabalin ka diti makipangan. Makipangan? Mabisinak ngamin, Kapitan. Ayawan ngamin ni gatang ko iti kanang. Anya? Alam na, Kapitan! Pakanandak man ta mabisinak. Mala kagawad. Ay, mapanakon. Binayadak mo ti asukar. Awan pag-asukar ni Marituyang iti kape. Ni Marituyang? Ada iji balayaw? Madamakit amang mangan Ay, agroam nga min no kasta. Ha, masurunak iti kasta nga aramid na. Saan nga agtrabaho? Tamapan makipangpangan iti kakaruba na. Inikat kanubo ngamin ni Violet ijay laundry shop na. Una, tasayang laag ti isweldo ni Violet kankwana. Saan mo't ngamin nga agtrabaho ana imbag? Nakatugaw kanulatan nga agsansanuang. Aya, ala, inakon. Kada pa ijay balay ni Marituyang. Ay sos, ibusan na amin at araon niyaw. Iso nga ingkan, Kapitan. Ay, Maray, nabsukat. Awa mo siguro makunam kanya ko na niya. Wun, Kapitan. Ay, Maray. Ay, manipod ita. Saan ka nga subsubli dito balay mi nga umay mangan? Ha? Mahiya ka naman Pinakan ka. Saanin ang maulit dito? Kapitan. Ay, ingkan. Ingka manggay. Tapno ada igatang mo iti kanam. Pang-aasin ka di, Mrs. Tan, talaan nak atagalabam. Ay saanan, jak kasapulan tikaskan kakatulungak, addan tagalabak. Awan ngamin panggadak, Mrs. Tan. Di na kun kayat nga awatin ni Violet iti laundry shop na. Sayang laang ti itangdan ko ken ka. Tadi kamot ang trabaho anaimbag. Rason mo akailiw mo ni badong mo. Iso nga agtug-tugaw kalatan. Kat saan na mabalin ti kasta? Kasta ti damag ko ken ka. Iso di kamot kayat nga awatan. Ingka agsapol iti sabali apang gadam no addamayat ken ka. Ay na, pang-aasim ka di Awan igatang ko iti kanag. Iso nga awaten na kun Uray no tagadalus dito'y balay mau. Lading itek, ngam di ka kayat. Logi ak no si katisweldoak. Agsusweldo ka, ngam di kamot agtrabaho iti husto. Saan arason ti kinaliday mo? Agtrabaho ka iti husto, tamasweldoan kamot iti husto. Mrs. Tan. Sorry, ngam di ka kayat nga awatan dito ibalay ko. Adu dita ti adayo anagaggagat ngam iti sika. Sorry, toyang. Ay na toyang. Natural lang tagliday. Ngam saan aday tatirason, adi mo sayaaten ti trabaho. Agtrabaho ka iti husto. Tapno saan ka amaikat, iti trabaho. Ngem sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Sir Saldi Sampaga. Maysa a taxi driver. Ken kada kayo aminan apo a taxi driver. Anaayat adumdumngag kadagiti drama niya. Ala sige! Didan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurap ken iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, aglugad akong akastoy. Oops! Sige, larga. Papanantayaw, Kapitan. Ay, ije ilay. Nagtaer ka ita, Kapitan. Na! Ay, hindi pa ilaing anak irak, yun o. Oh, Sa dino'y day ilit pang ituludakan ka, Kapitan. ije sentro ti ilay. Warog. Nimot kapitan tay naglugan iti tricycle. Papanan na nga ta. Jak amuan na. Sapay kasla nagpagwapo pay. Nabis ngay tibuok na. Un nga raud. Mas daawak, Mike. Tasigud mat ano kasta nga da papanan na. Kat ti tricycle ko ti pagluganan na. Awagan na kiti cellphone. Kat ibaga na nga itulod ko iti papanan na. Sa dinong nga ta ti papanan ni kapitan. Kasla mapan makidate iti kasjay alangana. Un nga raud. Inati unak pay. Dana. Kita umday ta sumungad. Kasla na ko nagstirupa na. Ninanatuyang, Mike. Umay man nga tan agtugtugaw dita sangot istor ko. Kat oray sa anin amangan, basta agtugtugaw latta dita. Marikwanang, agtugtugawak laeng dito isagot ti istor mo Sige laang. Anya ka no ti parikot na, nana. Ay, jak amaw. Bye-bye aklatan. Takas la agpapapansin laang. Mala, ikan na kon iti kapikan tinapay. Tayo na ka. Ayun, mabiit laang. Naraksa ka, kaputan nakita ka manan, isay. Uray siya, Manong Vincent. Ang ganda-gandang pakinggan. Sipot na maamu ka di plaza. Nagpaiduman tirik na ka. Na, nagmayatin adenggan isi. Ay, nagpintas ka at talaga. Nakaragrag saka. Kaputa nakita ka manan, Manong Vincent. Ay, urasak na. Naragsakak mo ta nakita ka. Nakapimpintas ka. Gail, saan kayo kadi analitay? Tasan mo na sumangsangpot ni Antibanang? Ay, apay kumanalidayak ngay. Kahit ada kamot akan kadwak dito'y balay ita. Oh, Apay, saan nyo akailiw ni Antibanang? mailiwak ah. Naska na saan nakagliday. Amok nga agawin tumot lang. Kasla ni nanatuyang. Nakadildiday. Gaputasan na si mangsangpot ni Tata Badaw. At da ita ijay igiti kalsada nakatugaw. Ay, uray rabi eh. Unang kal. Yay. Kunak nga agawi dahin, ngam di namot kayat. Urahin na kano ijay ni Tata Badaw. May apa, taurayan na ijay. Kasta nga roti likes na. Di bye-bye am. Nga Antibanang ang kal. Apay asaan pa ilang agawit. Idinto ta na bayagan iti Baguio City. Bayam tagi dyan. Kasta ti kayat na. Di bayam. Bayat launay. Apay akasla nakaragrag sa kayo ang kal. Tasan nga agaw awid ni Antay. Ha? Ay, kwa. Ay, una. Naragsa ka. Kayat ko nga agnaudin iji Baguio City. Apay nga raud. Ay, nagadua sa alaki din. Yung kaisaga nati ginatang mo asida inta. Tamang rabi itan. Unang kal. Ay, nakapalalas kayo matangkal. Papananyaw. Ada sarong karak agayam ka. Gayam. Babae, wano lalaki. Ay, di ka man damag sika. Alaki din. Pautangan na iti kwartam. Kasapulak ti 2,000. Ha? Pangusaram nga iti 2,000. Ada garot pangusarak. Bayadak metla adagaos. Sige Mabit lang talak dito yung bulsak. Sige. Imbag matanda ba ipulbulsam akwartam. Unang kail. Naglakwak itinatay. Jak pa nga rod na singer tita Duma. Ato yung kail. Bayada madagos Taigatang ko iti abunaw. Well, don't worry ka na kan. Bayadak adagaos. Anong papanan nyo ayang kail? Kundi bang banglo kayo pa'y. Ada nga rod kasi narako agayam ko. Sige. Bala,
Nakunta mga numala daw ako. Agyaman nakmanan, darling Vincent. Tain libre nakmanan dito restaurant. Kan agyaman nak iti kwarta nga intun mo. Darling isay. Mayat tinawag ka. Darling. May mayat adan ganun, darling. Na makaparagsak. Gayam. Nakunam kanya nga ado ti alahas ni bakat mo apasig abalito. Darling. Adu Talaga? Mabaling ka di sumurot iti balayo? Kaya't ko lang makita. Basta sika, darling. Tumatak man iti kape, nanakwanang. Wan, kwarog. Nakitam ka din ni Uncle Mau. Apay nana? Nakitak nga may tay limabas at tricycle itay. Katnimot Uncle mo ti may sa nakalugan. At da babae iti abay na. Anya? Naglawag ang nakitak. Isu nga ingkaman kitaan iti balay da, no kadwa na dayjay a babae. Diyak mairupaan no asino dayjay a babae. Babae? Ay, amang ano sa nga ili na kabagyan may. Ingka nga rod kitaan. Alamang nga raw, tinak man kita. Ay, dahil gayam ti alahas ni bakat mo. Nagpipintas at talaga, darling. Darling. Idul-dulin na kita. Di na kaya't ngayon ako. Uray na ngina. Gaputa pakalaglagi pa na itiday ni nanang na. Kasta ka di, darling. Darling. Ay no, nagpipintas. Darling, mabaling ka di adawat at laangan di aritos. Nagpintas, bagay ko. Ada pamintasak, darling. Kukuha mo, darling. Isad na balay. Dinto madlaw ni Banag, anak sayang ti alahas na ta, nagad-adumat. Kalinday. Abay nakalaki daw. Umayak man. Ni kwarog ka, anak ka. Sige, ingka ilukatan. Dituyak pailaan si Regyo. Saan arumbang amakita nagtika anakam? Angkay, abay nakalaktiri daw. Kat sigod matasan na may lalak. Ha? Nakalukat pa'y kiddi, Kwa. Jaksamot na siputan nga inlak ko. Aus! Dansa matilim-lim mangyaw. Awan! Ilim-lim ka dyan. Di urag sukimat ka. No, ada ilim-limang ka. Talaga ka dingawan ilim-lim mangyaw babae, angkay? Ada nga raw ka, anakan. Ada! Awan gayam. Rumor kan ta ilak kumantiri daw. Hello? Ala! Kunakon katanggay. Kwa. At babae nga ilim-lim mangyaw. Darling, inakon no kasapulan na, mapankalata iti dagus ko. Sana bale, taamumatan ijay. Kwa, darling. Apay, nagbiit ka mitin. Ala, ingkan darling. Awagan mitin iti darling. Ay, kunak darling tinagan na. Bye-bye! Sige. Umayak to ijay dagus mo. Ala, kongkol. Ha? Dagayam darling mau. Shhh! Tagtagari ka na ka. Di mo ipagbaga ka niyan tayo. Ibagang! Ha? Nga dagati alahas ni Banang. Awan damutin dito box apang ikan na. Apay ngay. Jesus. Kwarog! Umay ka man dito sila. Kasadoan na pasamak na ito. Apay hangkay. Anya ti bagayaw. Kwa. Buyak iti TV jay salas. Ayan ka dagiti alahas niyan, Tim. Irwan ba? Isublim. Isublim kunak na. Apay ngamin asimrek ka dito silid mi kanian tayo. Woy, sana kasimsimrek ditawi. Ha? Kung sana nagtatakaw. Na. Tikit di kaduang mababae itay Amang ano iso tinanghala. Anya? Iso siguro nagdardara sa pimanaw. Tainala ng dagiti alahas ni antay. Sus! Ala, kayo anggal. Ha? Day takit nga may dadadarling yaw. Ha? Anya nga ita, na may sana kayaw. Yay. Ala, ingkay surutan iti dagos na. Barang maabutan nyo pa. Agawa am garod. Ikapaandaran tayo tricycle mo. Ta surutan ta. Marituyang, ada ka mat. Umayak gumatang iti suka kensoy.
Tagadubo akman iti karni ti manok. Nagsayaatan no kasta. Wen maray, addan nastrekak at trabaho. Inayaban nakmutlaang ni Violet ijay laundry shop na. Nasyan kan ka Una, tauray laag parinto mga kanagpakpakaasi nga awaten na. Kat ita, naskan asayaatan mo ti agtrabaho. Wen maray, uray malidlidayak ang trabaho aklata. Saya atek lata ti trabaho tapno dinak ikatan ni Violet. Katwan Ay wen gayam, nakitak ngay nga addarimwar a babae ijay balay da kapitan. Asino nga taday jay? Nakitam? Wen, nakitak. Babae nan sakit ni day jay. Pagkunaam a babae na. Kasta ti atap ko. Kimaro man hindi kinamanagatak mo, maray. Ibagam a babae ni kapitan, ngam di mo mat napanaknakan no pudno. Saan man? Babae na day jay. Imposible Ay. Mala, yagmuntay silken suka agat gatangag, tain nakaglutawn. Awan man langad, nasaysaya at pay. Kasano dahi tanang kail? Saan ta na naabutan ni Darling Mau? Pimanaw ni ti Dagos na. Hindi mo matan makontak ti silpon na. Intarayan na kan. Ay. Wala raw. Kasano nga itan. Sapay inala na amin nga alahas ni Banang. Dahi tantumot nga may ta nagbabae ka ang kail. Ha? Ay di mo matan baliksan O kasanaw? Mapantay iti pulisya? Ta ipablatter ta? Ay, saanan? Nakababain? Kasano nga rudain? Makarman to day jay nga isi. Ha? Isi tinagan na. Win. Sa nabali tanaragsak kamit idinagkadkadwa kayaw. Mapan kami lang met mangan iti restaurant. No kasta nga kita kamay. Kain agpag na iti park. Awanin sa bali nga inaramid mi. Uray man. Babayo lat taday jay ang kail. Imut utang kayo pa iti 2,000 kanyak. Kat diyo pa'y binaybayadan. Tagayam, babae tiga puna. Ala, agbahit kayaw. Nariribok ti panunot ko, kwarog. Di nakman singirin ita. Ala nga ruday, nagawid tayaw. Tauray may sal daw tayo dito yung sintraw. Di yun makita dahi dya Darling yaw. Unang nakwanang, kasta tinapasamak. Ay, pudno gayam ti atap ni Marituyang. Nakita na gamin arimwar di babae di tabalay da kapitan. Agtatakaw gayam dahi dya babae. Kasano nga rudan? Win nga raw, dakkel mo't agatad no ila ko jay babae dagiti alas ni Antibanang. Tapudpud no dagiti abalitaw. Tudas ita ni kapitan. Unay kat ngaminan da ita. Nagbakasyon la ni bakit na. Ngam nagsapulan iti sa balay. Nangagkuti saritaan nyo itay kinikwarog, maray. Adda aklaang iti asidag. Jakon imasidag, tamangan numasingat ipanagsarita yaw. Nangagku amain, maray. Katanya ita no nangagmaw. Ay, kunak to mga main. Makadanon day to'y kini Maribanang. Anya, idanon mau? Idanon ko Agsagana ita ni kapitan. Ay, di ka makibibiyang dita. Apay katasanan nga'y, agsagana ita ni kapitan. Kwaraw, dito yak pa'y manlabalay mo nga agyan. Imawag ngamin ni Anthem. Imawag? Kahit? Agawit ka nun. Da ka nun ang idanon kan kwa na. Kain taray ti chicks ko dagiti alahas na. Wala kang daitan tida kasi ta. Pumanawak sa dito'y kabildatan. Kasaan ako nga agsubsubli kailanman. Papanan nyo ngay. Ay baka muditan Kasanon ngay ti kinakapitan niyaw no pumanaw kayaw. Ay basta pumanaw akong dito'y. Makamuditan. Sigurado nga minado sa anak ni Banang no sumangpat. Ay nangkail, nagbasol ka. Tunggal basol ang maramidam at nakatukad na. Iso asangwam no anya ti panusan ni Antibanang. Anya nga tati dusak. Ang mga no irunot na kan kati balunet na. Anday ko! Aklunam ti nagbasulam kinyantay. Umuna, nag-chicks ka. Yay. May kadwa, inyawit mo ti chicks mo.
Kat tinakaw na dagiti alas niyan, day. Anya mo tin. Agbabawi akon. Sangwam tinagbasula mangkail. Tapno marisaut. Tanoy tarayam. Ang mga nudakdakas ti pagbanagam. Ay, kapitan! Day takot ngamin. Tadi ka man la nagpampanunot. Anay bag. Anya ngayon na. Ala, urayam ti sasangpot ni nanabanang. Katsong badam tinagbasunan. Ala, sigay! Didan, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat yan iti direksyon ni Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aw, nagkapuam usay. Itay ka pa abirbirukain. Magapuak iti balay da nanatuyang, Chip. Anya tinaramid mo iti balay da. Apay di mo amaw, amamad to itan ni nanatuyang. Ha? Mamad town? Kat Uy. napan ka nagpapadtukin ko ana? Mayat din padtuna kanyak, Chip. Anya nga itimpadtunakan ka? Diyak ka no ibagbaga iti sa balay. Ngam may papan iti love life kaw. Kay, ibagamarot ka niya ako na. Hindi mo nga ibagbaga iti sa balay, Ay, mandi ka no nga, men. O, ibagak ta saan nga umipikto, kuna namay. Wan, duwa tala nga makamaw. Iso nga ibagamaon. Sige, kuna mo ni nanatuyang, agka-girlfriend na kam. Nagmayatin day tapadtunakan ka. Ay, Chip. Ay, hindi ka magpapadtaw. Mapanak mamang Ang adamo bayad na. Ha? Ay, ada kwartak di taoy. Ha? Anya ti pagarup mo kanya, awang kwartak. Ikaw ka nga agpapadton, Mamat pati kamet itipadto ni Kumari Tuyang. Apay, sana pudnaw. Ay, mangkukwarta lang dayjay. Nung ay baga na makasawa ako ni tatawain. Di mo patpatyon. Mapanak agpapadtaw. Ay, kalaang ibagam to kanyak no anya ti padto na kanika. Madi ka now, no ibaga iti sa balay. Maawan ka no ti bilag na. Adula amen. Mayak man nagpapadtaw na natuyang. Nanay, apay nga umunag ka dagaws. Ah, Pinastrikan ay dito'y balay, may. Lukatam nga minan na to'y ridaw nana. Anya ti umay mo aramida, dito'y balay, may. Umayak nga rod agpapadtaw. Ada kwartam, Adda, mano day ta kwartam. 50. Tawata Ano man. ngay data 50? Mapispis ang pay mga raw. Bayad ko nga agpapadto Ay, saan nga umanay day ta? Kaya't mo asawain, kurang day tawi. Wan! Kuno duagasot ti kababaan a pagbayad ta kanya. Nagnginamot tayo. Saan pa'y akumpleto day day Pangalak nga iti duagasat apagbayad ka. Hindi ka pa'y agdiskitar. Agsublikan tao inton adan kwartam. Tapno kompleto ti maipadtukan ka. Naskan ngagbayad ka iti 5 gasaw. Ala, umunag kan parang. Una na. Ito, iti pagtugawam. Agyaman na ka. Alan, padtuan na nga ruday. Money down payment nga umuna. Ha? Kwarta pa nga umuna? Ato iti pagbayad ka. Dagasot lang. Iso lang magtiyada kwarta. Jay 50 nga. Inayon mo na. Nawanin na pulos tinabati a kwarta ka, ha? Kaya't mo tipad daw kuno sa. Sige. Itad ko haminan kan ka. Hey! Ala,
Iyawat mo nga rudan, day takin kanawan adakulap mo. Aw, antawi. Aw. Anya ti makit-kita maghasat ka, Makikita ko raw. Naglawag ang makikita. Ti niya, kapag nga katawa ka. Naragsak gayam jay makikita dito. Agasuman, mamit mo jay forever mo. Kanaw, sa dinaw, kan asino day ta kapuriber ka, ibaga mo na. Nagado na sa lunsod mo. Kahit nagbayad akma, di kumplito mo na antipadtaw. Dogasot lang jay bayad mo kanya. Kurang. Kurang pa na jay. 5 gasot atap no kumplitaw. Ay, awa ng kwarta. Ay katusto nga rudan day jay ang embagak. Agawid kan. Bitin mate. Awan tuloy na. Ni, nakalidliday ka man naggapo iti ayan ni Nanatuyang, Chep. Kasanaw. Sana kumplito dyan padtuna kanyak. Uray sakta, kurang ka no ti bayag ko. Ha? Uray si ka? Kurang mate. Uy, baga nalatan nga, kagirlfriend ka naw. Kas jay lang. Awan tuloy na. Awan ata kurang nga tintig ka. Apay si ka, anya ngay matimpad to na, Chep. Kuna na mamit ko kano ti kapuriber ka. Ano? Mayat Ngam, apay ngay analiday ka. Awan nga ron tuloy na. Kurang ba't nga minti kwarta. Anbong pala tituloy na, mate. Ayuwanan niya. Mamit mo tulat ta ti kapuriber mo, Chep. Ay, wine. Iswarong banglangan na ragsaka. Ay na. Naga daw tinagpapadto kanya maray. Iso nga ita, ado mati kwartak. Ayun. Nagaduday ta na kwarta nga ipakpakitam kanyak. Ipaspasikat ko nga round. Pudno matlaang aya dagiti ipadpadtom. Apaya pagdwa-dwa ang maray. Ay sos, awan pa'y pulos pimalpak nga impadto. Kasta aya. Wun maray. Ay, hap. Maray ko na. Mabalin abilangak dagito'y kwartak dito'y sangwanan titersina. Ay katuan No kayat mau, padtuan ka mo. Agbayad ka. Manaw. 5 gasok ti Na! kompleto. Nagnginan? Nalakan aday ta. Oh, sigay, ikan ka iti discount mo. 499. Nanginalata. Discount mo, tabaakan. Bilang man langan day ta kwarta maray, tamalagip mo man ti kinabaakaw. Apay, pudno ti madamdamag kung agpadpadukan marituyang. Pudnaw maray, day tuyon ti pagsapulak ita. Aya, Nalakatrabaho. ado ka numot ti agpapadtukan kakat. Kano imay pa'y ni kwaraw. Ha, ay katanyangay mo ti impadtumkan kwa na maray. Ay kat iso at imangibagakan ka. Makaasawa mo't nga tan. Kaya't mau tapadtuan ka maray. Libre lakit day. Agbayad ka iti 5 gasot tapno kompleto. Ay, awan pagbayad ko. Ay dumawat ka, kinilakay mau. Pangalaan na ngay mo. Awan to, pa'y kwartana. Kapitan, umay kan tapadtuan ka mo. Padtuan nak. Kunak man no umay dakadanunan iji balayaw, dagiti mayat nga agpapadtukan ka maray. Agsursur-surak latan, kapitan. Siya kunti dumanaw. Sa anak nga agpapadtukan ka? Saan mo akayat? Agbayad ka lang, ba't iti 5 gasot? Pangalak mo't nga iti 5 gasot. Sigay, utang mo na awang kwartam. Naa. Day takot ti pakaut utang akon. Sapay mayat ti maipadtukan ka. Uray. Jak mamati iti padto-padto. Ingka ija sa balay. Taawan ti pagbayad ko ken ka. Utang lang arudan. Ay jak nga rod kayat, nay. Apay nga usay, saan ka mata na sumursurot nga grunta? At dagayam girlfriend kaon. Ha?
Adan girlfriend mau. Pimudno mo ti padto ni nanatuyang kanyak, Chip. Uy, imbag man. Siyak, awan pa'y mo di padto na kanyak. Urayam Ay, sige, ina kong Chip. Ha? Pumanaw ka manan. Agur-uray nga ro ti girlfriend kaw. Agrunda ka intun rabay. Ay, saan? Si kalang ati mapan agrunda, Chip. Sige. Na, adalang girlfriend na. Dinan kaya ti agrunda. Awan mo't lang, hindi padto kanyak ni nanatuyang angkal. Siya pa'y nagbayad ak iti duwagasawt. Mamatpati kan tumot iti dayta apad-tupad daw. Ni pa'y marituyang mat ti pagpapadtuam. Luko-luko din siya. Apay nga itam lang nga ibagangay. Amo nga raw, damapang ka mo agpapadtukin ko na. Di inawat mo di kwarta. Ti maray ka mo adagos nga minin. Kaya't kumot amang nagtipadto na kanyak. Anya nga iti impadto na kan ka. Kuna na amamit ko kanon ti ka forever ka. Forever? Anya nga matituloy na. Hindi talang matimbagahan na. Warog! Warog, amo na ka mo data sumungan abalasan. Susamot daytan jimpad to ni nana to yung ka forever ka. Nagswerte kan ngayon no isaw. Ay sus, nagpintas ka nagsiksi. Long hair, nalabagan ti pingping na. No, iso daytan di ka forever mau. Anya nga ti aramidam. Ay sus. Anya nga ti aramidam? Sabata mo! Ay, wanang kal, sabta kaon, umaya kaon forever! Wan, Kwarog! Ay, urayan nak dita, umaya ka talaga! Kwarog, aguri ka. Sabali mo tinagturungan dan. Ay, Wayne, ay forever ka! Urayan nak dita, umaya kaon! Ay, darasam, sabali tinagturungan na. Ay, umaya kaon, ka forever ka! Apay ang makasangsangit ni Kwarog nga inyag mo dito barangay hall, Kapitan. Lap-lap dakto pa'y nga agsangit. Apay alapdam no kayat na tagsangit. Nagsangitin. Sa pa'y, lakayan. Ni, Anyaya, ti pagsangsangitam, Kwarog. Amit kundi ka forever ka, kagawad. Apay ngay ngagsangsangit ka, kasta. Apay ngay kasday tinapasama kang kain. Ha? Anya aya tinapasama, Kapitan. Ay, ekwa, mamit na kumadya ka forever na. Sa bali mo tinagturungan na. So, saan na anamit? Nay, apay ngay. Kwarog, ingkalat tadamaganan ni Marituyang. No apay akas dya tinapasama. Ay nasan kayo man nga agrikla-reklamo dito isang wanak? Kaduayo pa'y ni Kapitan. Umay da agreklamo anya ngamin tinapasamak. Nagsakit tinapasamak kanyak, Kapitan. Ibagam ka ni Marituyang. Nagkagulpri na ngagpaisaw. Ang apay nga ito nagsina kami milang. Apay nga na natuyang. Maray. Sungbatam ti saludsod ni Tanod Usay. Naglakati sungbat na. Kurang gayam jem bayad na kanyak. 5 gasaw ti kumpletaw. Ngam 2 gasot lang timbayad na. Anya aya ti tuloy ko madyapadtumken ko na. Ti kumpletaw kat kastawi. Agka-girlfriend ka. Ngam daytaw jay tuloy na. Ngam agsina kayo mo lang. Iso aday to'y pa'y tituloy na. Saan kalatan ang makigirl-girlfriend? Dayta, ti kompleto. Nagalas mo gaan tapad taom? Isi ka ngay Kwarog. Anya ba tinapasamakan ka? Pimod now, anamit ko di ka forever ka. Kahit dayta matipadtukan ko na. Ngam naglisi mo di balasang. Ipalawag mo Marituyang. Ti kompleto dayta kat kastoy. Kwarog, mamit mo jay ka forever mo. Ngam, saan nakaamamit? Tasabalay, ti pagturungan na. Nagalas mo gayam ti tuloy na. Jakla ko man nagpapadtaw. Urayan talata di gasat tansip. Santan ngagtalag ka ni nanatuyang ang mamadtaw. Uy nga raw. Sayang lang timbayad takan kwa na. Nagnina pa yung nagsingir.
Paggasolina talaga na dyan kwarta ta. Tapno makapasada ta. Inya makunam, Chef. May mayat pay. Ay na, kwarong. Saan yun asayangan day ta kwarta apagbayad yo iti mamato. Tigasat, dumteng lattaday ka. Ala sige, didan tinagibusan ti sa balipay ang parang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insora para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.